ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Хулиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. пурзур намудани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ, риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, истифодаи ҳатмии ниқобҳои муҳофизатӣ дар маконҳои серодам ва риояи фосилаи иҷтимоӣ аз омилҳои ҳатмии пешгирӣ аз бемории COVID-19 мебошанд. илова бар ин эмгузаронии аҳолӣ василаи муҳими ҷилавгирӣ аз сироятёбӣ аз ин беморӣ мебошад. бо мусоидати вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бобати гузарондани марҳилаи дуюми ваксинатсияи аҳолӣ 30,000 воя ваксинаи AstraZeneca ба шаҳри Хуҷанд расид. дар ин марҳила табибону гирифторони бемориҳои ҳамрадиф, шахсони калонсолон бо ин воя таъмин мешаванд. гузориш дар ин хусус. барои гузарондани марҳилаи дуюми иммунизатсияи кормандони соҳаи тиб ва сокинони аз 60 сола болои вилояти Суғд имрӯз ба филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар вилояти Суғд 30,000 воя ваксини AstraZeneca истеҳсоли Шветсия ворид ва тибқи нақша ба шаҳру навоҳии вилоят тақсим карда шуд. зикр кардан ба маврид аст ки марҳилаи аввали эмкунии шаҳрвандони синнашон аз 60 сола боло ва кормандони соҳаи тандурустӣ бештар аз 2 моҳ пеш бо ваксини AstraZeneca истеҳсоли Ҳиндустон гузаронида шуда, инак аз рӯзҳои оянда даври дуюми он оғоз мегардад. имрӯз вилояти мова 30,000 воя ваксинаи AstraZeneca, ширкати AstraZeneca истеҳсоли Шветсия ворид шуд. мана ҳозир тақсимоти ваксинаҳо рафта истодааст. шаҳри Хуҷанд мана омада гирифтосиянд ба ҳама шаҳру ноҳияҳо ин вояҳо тақсим мешавад барои дуюм вояҳи шаҳрвандоне ки якум воя гирифтагӣ буданд. аслаш марҳила мобайни ваксинатсия 2 то 3 моҳа дар бар гирифтанаш дар кор буд. камтар дертар бошада, лекин хушбахтона мана гирифтосим ва аз рӯи дастурамал мо ба маълумот омадагӣ буд ки марҳила мобайни якуму дуюм воя зиёдтар бошад, самараноки ваксина беҳтар мешавад. мутахассисони филиали маркази иммунопрофилактикаи вилоят иброз доштанд ки вояи ба тозагӣ дастрас гардидаи AstraZeneca истеҳсоли Шветсия аз ваксини AstraZeneca истеҳсоли Ҳиндустон фарқе надорад, чун ҳардуи ваксинаҳо истеҳсоли як ширкатест ки дар Ҳиндустон филиали худро дорад. AstraZeneca ширкати дорусозии инглисию шведӣ буда, дар Бритони Кабир ба қайд гирифта шуда яке аз ширкатҳои бонуфузи фармасевтии Аврупо маҳсуб меёбад. ин ваксинаи истеҳсоли Шветсия мебошад, якум воя буд истеҳсоли Ҳиндустон, лекин ин аз ширкати AstraZeneca, яъне ки аз як ширкат ҳаст, ҳамон ба ҳеҷ хавотири бояд набиёрад барои гирифтани ин воя. ин ваксина дар як зарф 8 воя мебошад, яъне ки каме дигаргунӣ ҳаст, чем ваксини истеҳсоли Ҳиндустон, лекин ин тартиби ворид карданаш барои кормандони тиб ҳамун хел, яъне ки 0,5 мл ваксина тариқи даруни мушак ворид карда мешавад, тариқи тазриқ. мутахассисони маркази иммунопрофилактика иброз доштанд ки дар давраи ваксинатсияи аввал бо AstraZeneca 35,600 нафар фаро гирифта шуда, ҳоло 30,000 нафар дар марҳилаи дуюм ваксини AstraZeneca-ро барои пешгирӣ аз гирифторшавӣ ба бемории сирояти COVID-19 қабул хоҳанд кард. طبق قرار ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پنجشوی بیماری سیروتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان واکسینه ضد بیماری سیروتی کرونا ویروس برای شهروندان سنی از 18 سال بالای مملکت حتمی میباشد. нафароне ки ваксинаи зидди бемории сироятии коронавирус нагирифтанд бояд ҳатман ба табибони оилавӣ ва ё ба муассисаҳои тандурустии маҳаллии зисташон муроҷиат намоянд. дар ноҳияи Восе низ бо мақсади пешгирии бемории COVID-19 маъракаи гузаронидани ваксина идома дорад. дар ин тадбири муҳим барои саломатӣ сокинон фаъолона иштирок менамоянд. гузориш дар ин хусус. با مقصد پیشگیری بیماری کرونا کووید-19 در ناحیه واسه چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده بیماری ادامه دارند. یکی از این تدبیرها گذراندن واکسن میباشد که این چاره‌بینی در همه مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی ناحیه واسه متشکلانه به راه مانده شدند. این لحظه ها از رفت واکسن گذراندن آموزگاران در دهه تاسقله روی نوار آمدند.
این طبقه زیایی کشور برای محافظت خود و اطرافیان از بیماری کرونا این تدبیر حکومت کشور را سری وقتی میشمارند. واکسینизация برای سلامتی برای مطابق شوی ارگانیسم می باشد، چون که همین واکسینه آدم رو با مقابل همین کسلی مطابق می کند. برای من فکر می کنم که این یگان ضررش نیست، در جامعه فایده کلان دارد، از همین کسلی کووید امین می سازد. وقتی که اولی نیستینو با نزد بیمار می رود، بیمار در حالت خیلی وزبین است و با بیمار می گوید که حالا ما 3 نفریم، من، شما و بیماریتون. اگر ما و شما یک شویم بیماری را مغلوب می سازیم و در حقیقت امروز هم اگر ما با گپ طبیبان رفتار کنیم، گفته آنها را اجرا نماییم، واکسینه های مقرر شده را سر وقت گذرانیم، ما با باوری کامل گفته می توانیم که با کووید 19 دست بالا می شویم، آن را مغلوب می کنیم. چرابینی واکسین گذرانی در دیگر دهات‌های ادامه یافته، در آن ساکنان فعالانه اشتراک نموده ایستادند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده و کمک صاحبکاران وطن دوست آبادکار در جماعت‌های شهر ترسونزاده در موسم امساله راه‌های محلی اسفالت پوش کرده می شود. اقدام مذکور ساکنان در سمت آبادکاری و سازندگی یک گوشه وطنشان قرض شهروندی و انجام این عمل را سر وقتی می حسابند. همکارانمان خورشید حلیمو و طاهر سلیمانوف از شهر ترسونزاده در همین باره شرح بیشتر دارند. با اطلاع مسئولان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های شهر ترسونزاده امسال در حدود شهر و جماعت‌ها تعمیر و از نوسازی زیاده از 100 کیلومتر راه به نقشه گرفته شده است. از این شماره نزدیکی 5 کیلومتر راه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران وطن دوست و آبادکار شهر ترسونزاده پورا اسفالت پوش کرده می‌شود. تا این مدت 70 کیلومتر راه‌های محلی و جمهوری در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های افغانگرد شهر ترسونزاده بوده نقشه است که از تعمیر جاری برآورده می‌شود. خوشبختانه صاحبکاران نیز برای آباد و زیبا نمودن محل زیستشان طرفداری نمودند، پیوسته در کارهای جمعیتی سهم می‌گذارند. در 2021 من رشد آبادانی سیاحی اعلان گردیده است. ما همین آبادانی همین دهه اسماعیل سامانی را خانه‌ها با رنگ بار و رفته است، ما کوچه‌ها را آباد کردیم، راه‌ها را اسفالت کرده استادم، مردم کار کرده است. با این لحاظ همین جوبارا و پل نیروز قرب یک هفته یک ماه شد تازه کرده استیم. میخواهم که همین 30 سالگی را همین آبادانی را 100% اجرا کرده پیشواز گیره. صاحبکاران همین ده را همش منتداری میکنم. همین این قمی را خورا آباد کرده است. مردم قطعا همین صاحبکاران محل ده اسماعیل سامانی جماعت ده 10 سالگی این قمی کار کرده استیم. در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های افغانگرد شهر ترسونزاده جمع 281 کیلومتر راه میباشد که 28 کیلومتر راه جمهوری و 253 کیلومتر راه‌های محلی تشکیل می‌دهد. در تعمیر اکثر قطعه‌های راه‌های محلی ساکنان نیز به طریق حشر در کارهای هموارکنی اشتراکی فعالانه می‌نمایند. امروز بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود جامعه 10 سالگی استقلالیت یک چند نشادهای جشنی ساخته به حساب داده شده است. علاوه امروز باشد در دهه اسماعیل سامانی جامعه 10 سالگی استقلالیت ساکنان دهه تصمیم گرفتند که حشر دست جمعانه یعنی که اسفالت پوش نمودن راهی درون دهه پورا اسفالت پوش نموده برای بهبودی محله و پیشروی محله سهم ارزنده خود را گذاشته شدند. این چنین در همین دهه اسماعیل سامانی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک بنگاه طبی یک خانه کودکان به نقشه گرفته شده است. در جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده می‌دهیم. دست جمعانه و یکدلانه به انجام رساندن کارهای بنیادکاری روز تا روز در شهر ترسونزاده بیشتر می‌گردد که این عامل جهت دستگیری سیاست رهبریت عالی مملکت و مهیاسازی شرایط ارزنده برای زندگی شایسته مردم فعال نیک است.
дар шаҳри хуҷанд 9 кӯчаи маҳаллаҳои навбунёди шаҳр бо оби ошомиданӣ таъмин гардиданд. Барои бо оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолии маҳаллаҳои навбунёди соҳили рости шаҳри хуҷанд сохтмони иншооти хатти обрасонӣ аз чашмаи деҳмои ноҳияи ҷаборрасулов ба шаҳри хуҷанд ва зериншооти ҳавзҳои захиравии оби нӯшокии минтақаи 1 ва 2 бо хатҳои обгузар идома дорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи хабарнигорони минтақавии мо. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ва дастгирии давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таъмини пурраи аҳолӣ бо оби нӯшокӣ бахусус дар минтақаҳои навбунёди шаҳри хуҷанд бо роҳандозии лоиҳаҳо ва маблағгузории мутамарказ тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. аз ҷониби маъмурияти корхонаҳои сохташуда истодии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд барои бо оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолии маҳаллаҳои навбунёди соҳили рости шаҳри хуҷанд идомаи сохтмони иншооти хатти обрасонӣ аз чашмаи деҳмои ноҳияи ҷаборрасулов ба шаҳри хуҷанд зериншооти ҳавзаҳои захиравии оби нӯшокии минтақаи 1 ва 2 бо хатҳои обгузар корҳо муташаккилона пешрафта истодаанд. бо бунёди инфраструктураи зарурии обтаъминкунӣ танҳо дар соли ҷорӣ 7 адад кӯчаҳои маҳаллии 1-2 ва 2 адад кӯчаҳои маҳаллаҳои 4-5 бо оби нӯшокӣ аз ҳавзаи захиравии маҳаллии 14 пайваст шуданд ки беш аз 2000 нафар аҳолӣ аз он баҳравар гардиданд. сокинони шаҳри хуҷанд ин иқдоми наҷибро ғамхории навбатии роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таъминоти аҳолӣ бо оби ошомиданӣ ва самараи татбиқи сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон арзёбӣ карданд. мо аҳли маҳалла аз санаи 30 июли соли 2021 ба хатти доимии об пайваст гардидем ва ҳоло ба мо об мунтазам омода истодааст. ба ғайр аз истифодаи оби нӯшокӣ участкҳои назди аҳолигиро низ обёрӣ намуда ҳосили помидор, бодиринг, қалампури булғорӣ, боқилаҷон ва дигарҳоро гирифта истодаем. бисёри аҳли маҳалламон кӯшиш карда истоданд ки барвақттар кӯчида омада дар ин маҳалла зиндагонӣ намоянд. интизорӣ меравад ки то охири соли ҷорӣ аз рӯи нақшаи чорабинӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иҷрои ба пуррагӣ ба анҷом расонидани як қатор корҳо ба нақша гирифта шуданд, аз ҷумла итмом бахшидан ба сохтмони ҳавзаи захиравии оби тозаи 2000 метри кубӣ рақами 2 дар маҳаллаи 14 ва хобонидани қубурҳои қудрашон гуногун то саргаҳи кӯчаҳои пешбинишуда боз 10 адад кӯчаҳои маҳаллаҳои навбунёд ба хатти оби тозаи нӯшокӣ пайваст карда мешаванд. ҳамин тавр марҳила ба марҳила тамоми кӯчаҳои навбунёди шаҳри хуҷанд бо хатти обрасонӣ таъмин хоҳанд гашт. имсол бо ҷудо гардидани маблағҳои зарурӣ мутамаркази вазорати молии ҷумҳурии тоҷикистон барои бо оби нӯшокӣ таъмин намудани маҳаллаҳои навбунёди 1, 2, 4, 5 шаҳри хуҷанд корбарӣ шуда то имрӯз 7 кӯчаҳои маҳаллаи 1-2, 2 кӯчаҳои 4-5 бо оби нӯшокӣ доимӣ пайваст гардиданд ва ҳоло ҳозир мунтазам аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии камилаи хуҷанд обуканал хизматрасонӣ карда истодааст. то охири сол кӯшиш менамоем ки бо маблағҳои ҷудо гардида боз 10 кӯчаи дигарро бо оби нӯшокӣ доимӣ таъмин намоем. зикр кардан ҷоиз аст ки моҳи июли соли гузашта бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон марҳилаи аввали хатти обрасонӣ аз чашмаи деҳмои ноҳияи ҷаборрасулов ба шаҳри хуҷанд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. баробари мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани марҳилаи аввали ин иншоот ки дар доираи 10-солии байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 бо дастуру ҳидояти бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам эмомали раҳмон амалӣ шуда зиёда аз 15 000 аҳолии маҳаллаҳои навбунёди 4-5, 14 ва 15 шаҳри хуҷанд бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мегарданд. соҳаи картошкапарварӣ дар ҷумҳурӣ рушди устувор дорад. кишоварзон пайваста кӯшиш доранд ки ҳосилнокии картошкаро зиёд карда аҳолиро пурра бо маҳсулоти худӣ таъмин намоянд. дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати 20-солагии истиқлоли ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон бо иштироки намояндагони вазорати кишоварзӣ ва дигар мутахассисони масъулин семинар машварати амалию назариявии кишту парвариши картошкаи такрорӣ баргузор карда шуд. гузориши ҳамкоронамон хуршеди абдуалим ва мусои нурмуҳаммад дар ин хусус.
با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهتی از یک زمین گرفتن 3 حاصل 40% زیاد کردن میدان‌های کشتی کارتوشکا و 60% زیاد کردن میدان غله‌دانگی‌ها کشاورزان ناحیه قبادیان ولایت ختلان در زمین‌های کورم کشتی تکراری کارتوشکای بروقتی را به راه مانده ایستادند. کشتی تکراری در ناحیه در همه بخش‌های خواجگیداری ناحیه 7700 هکتار تأسیس کرده شده، از آن جمله 220 هکتار کشتی در نامه کشتی کارتوشکا پیش بینی کرده شده است. از آن جمله در بخش جمعیتی و خواجگی‌های دهقان 60 هکتار، در بخش اهالی 160 هکتار می باشد. البته در جماعت‌های دهات ناحیه کشتی کارتوشکا در کشت تکراری آغاز کرده شده، تا امروز زیاده از 20 هکتار زمین کشت کارتوشکا گذرانده شد. ناحیه قبادیان که در جنوب کشور موقع گرفته است نسبت به دیگر شهر و ناحیه‌ها اقلیمش گرمتر می باشد. با این خاطر پرورش کارتوشکا در این منطقه نزدیکی‌های مخصوصی خود را دارد. این نوبت عالمان ساحه کشاورزی و دهقانان با تجربه در خواجگی دهقانی بابای اشور با خواجگیداران ناحیه سمینار مشورت گذرانیده در آن مخصوصیت‌های کشتی تکراری کارتوشکا، طرز شناندن و نگاهبین و کارکرد اگروتکنیکی آن را به دهقانان فهمانیدند. 5-6 جماعت با همین سمینار گذراندیم. همش با تخم را برده چخل تیار کردند، توصیه دادیم، دیگر کردیم، نشان دادیم، همین چیزا. من حاضر دیه ما 2 تا دیه 50% کشت کارتوشکا تمام کرده. کشت تکراری ما تمام کردیم، کوریدیم. تا همه ماه آگوست تا 20 ماه کوریده میشه منطقه ما با کارتوشکا را اگر دهقان هر دهقان تکراری حاضر اگر روزانه بکورد من توصیه میدادم بعد آبید کوریدن. من همین وقت تو گرم کمتر میگردد بعد تو بگویا همین کوریده آب پشت سر از آب تیا نام تو پگاهی میرسد. همچنین در مشورت امروزه متخصصان ساحه کشاورزی به دهقانان برتری، نو، افضلیت و دیگر عامل‌های کشت تکراری کارتوشکا را به طور عملی نشان دادند. دهقانا با همین مصلحت میدادم که اولا بار همین ناوی کارتوشکا را ویبرات کرده گرد تخم را هر ناوی کارتوشکا تخم شده نمیشود ده. اینم پیشپزک دارد کارتوشکا هم دیرپزک دارد. من توصیه میدادم که همین پیشپزک کارتوشکا مای آخرون مای با ما کنده میگیریم. ما مصلحت میتیم که همین ناوی همین مای با پختگی کارتوشکا کشتی تکراری کارتوشکا با حوصله نقض میتیا. این تجربه با ما دیدیم همین چیزا. 5-10 سانتی متر گور میکنیم وزیر حکم میکنیم دبالوش وقتی که برآمد 100% همین کوچت ما برویا دیگرش شده میگیرد چوبوق میکنیم کلتوات تیشا میکنیم دوروشا میتیم. جایز ذکر است که کشاورزی یکی از ساحه‌های اساسی ناحیه قبادیان به حساب رفته. ساکنان با استفاده از اقلیم و هوای مساعد همساله بهر بنیاد و برقرارسازی باغ‌های میوه‌دهنده زیاد نمودن میدان کشت از حساب زمین‌های بیکار خوابیده بهر استحصال هرچی بیشتر کارتوشکا زحمت میکشند. مسئولین و سهامداران خواجگی‌های دهقانی ناحیه امید دارند که با گرفتن حاصل بلند کارتوشکا من بعد خواجگی‌ها را با تخمی‌های خوش‌صفت تامین ساخته سال تا سال میدان کشتی کارتوشکا را زیاد نمایند. گزارش خورشید عبدوعلی موسی نور محمد برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه قبادیان. عامل اساسی تامین بازارهای کشور با محصولات کشاورزی و تامین امنیت اوضاع‌قواری مملکت از فعالیت با ثمر برزگران وابستگی عمیق دارد. در شهر اسفرای ولایت سوخت نیز که از منطقه‌های پیشرفته اگروصنعتی تاجیکستان به حساب می‌رود به مسئله‌های انکشاف بخش‌های علاهده کشاورزی عمیقاً توجه ظاهر کرده می‌شود. تفصیلات در این باره. جماعت دهات کلکند شهر اسفره دارای 1269 عدد خواجگی‌های دهقانی و انفرادی و 2 عدد کاپراتیو تجارتی میباشد که آنها در مجموع 381 هکتار زمین گشاد و 1271 هکتار میدان باغ را در اختیار دارند. از همین حساب 23 هکتار باغ اینتنسیوی میباشد. جماعت دهات کلکند یکی از جماعت‌های پیشقدم‌ترین در شهر و دهات اسفره به حساب می‌رود که بیش از 26000 اهالی زندگی می‌کنند. اهالی این جماعت بیشتر به ساحه کشاورزی علاقه‌مندی و شوق و رغبت زیاد و به اندازه دارند. سهامداران جهتی در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و جهتی عملی گردیدن برنامه دولتی امنیت اوضاع‌قواری پیوسته کوشش و غیرت می‌نمایند.
соли равон саҳмдорони ҷамоати деҳоти кӯлканд ҷиҳати иҷрои киштии картошка пешсаф буданд ва онҳо тавонистанд ки он нақшае ки дар ӯҳдаи худ доштанд 100% иҷро намоянд. саҳмдорони ҷамоати деҳоти кӯлканд ва кооперативи тиҷоратии сесолии ба номи ҳамроҳ мукаррамов ва фахриддин нуриддинов ҳамзамон худи сокинон дар қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ онҳоро самаранок истифода бурда кишти картошкаро ба роҳ монданд. имрӯзҳо дар ин ҷо дар майдони 30 гектар лӯбиёгиҳо, дар 34 гектар сабзӣ, 138 гектар хӯроки чорво кишти такрорӣ гузаронида шудааст. кооперативи тиҷоратии ҳамроҳ мукаррамов имрӯзҳо дар 8 гектар боғи интенсивӣ бунёд намуда ҳосили боғ ба содирот нигаронида шудааст. ҷамъоварии себу олу дар ин ҷо идома дорад. бо кӯшиши ғайрати хоҷагидорон боғи интенсивӣ ташкил намудем. аз он 4 гектар сиёҳолу мебошад, 8 гектар дарахтони мевадиҳандаи себ мебошад. мана ҳозир мо дар боғе истодем ки ин боғи сиёҳолу мебошад. мана соли гузашта нисбат ба соли гузашта имсол ҳосил фаровон мебошад. ин яке аз соҳаи сердаромадтарин мебошад ки нисбати зардолу ин боғи сиёҳолу сердаромад ба ҳисоб меравад ки ин олуро мо чинда берун аз ҷумҳуриямон ба содирот мебаронем. дар кооперативи тиҷоратии ҳамроҳ мукаррамов бояд дар майдони 10 гектар кишти такрорӣ гузаронида мешуд. то имрӯз бошад аллакай дар масоҳати 10 гектар дар заминҳои аз гандум холӣ шуда ба сифати кишти дуюм сабзавот парвариш карда мешаванд. дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи муъминобод бозду муассисаи нави таълимӣ мавриди истифода қарор дода мешавад ва аз нимаи дуюми моҳи сентябр мувофиқи нақша сохтмони 4 муассисаи дигар оғоз хоҳад шуд. ин шабу рӯзҳо дар дигар муассисаҳои таълимии ноҳия таъмири ҷорӣ идома дорад. ҳамкоронамон аз рафти корҳои таъмирӣ дар мактабҳои ноҳияи муъминобод гузориш омода карданд. дар ноҳияи муъминобод чун дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар муассисаҳои таълимиро ба соли нави хониш омода месозанд. дар ин ноҳия тибқи иттилои шуъбаи маориф 65 муассиса аз ҷумла 47 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 8 муассисаи таҳсилоти асосӣ, 2 гимназия, 1 муассисаи ибтидоӣ, 3 боғчаи бачагона, 1 мактаб-интернат, муассисаи таҳсилоти иловагӣ, маркази рушди истеъдодҳо ва маркази технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ фаъолият мекунанд ки дар онҳо 20626 нафар хонанда ба таълим фаро гирифта мешавад. ба хонандагон 1624 нафар омӯзгорон ки аксарашон маълумоти олӣ доранд дарс мегӯянд. имсол новобаста ба мушкилоти ҷойдошта ҳайати омӯзгорон ва кормандони хоҷагии муассисаҳо бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва ассотсиатсияҳои падару модарон бинои муассисаҳоро аз таъмири ҷорӣ бароварданд ва дар баъзе муассисаҳо корҳои рангуборкунии қисмати берунии бино идома дорад. дар давоми таътили тобистона бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва инчунин ассотсиатсияи волидайн дохили ҳарду биноро қариб ки аз таъмири ҷорӣ баровардем ва қисми берунаи биноро тасмим гирифтем ки то якум пора ба истифода бидем барои қабули хонандагон ки зиёда аз 40 нафар падару модарон ариза пешниҳод намуданд ки синни фарзандонашон ба 7 солагӣ расидааст. як синфхонаро ҷиҳозонидем ва пурра тайёр аст ки хонандагонро ҷалб намуда бо як ҳафтаи шиносоӣ бо гирди атрофи муассиса фаъолиятро оғоз намоем. имсол дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 2 муассисаи таълимии нав ба истифода супорида мешавад ва бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон сохтмони 4 муассисаи дигар оғоз меёбад ки мушкилотро дар самти норасоии ҷои нишаст бартараф менамояд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи муъминобод барои барномаи навид. дар пойтахти мамлакат даври ниҳоии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 идома дорад. дар доираи ҳамин чорабинӣ ҳунармандон ва ҳаваскорони ноҳияи Рашт рӯи саҳна маҳорати хешро манзури ҳозирин гардониданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон.
барои ҷавонони раштие ки бадеаххониро рӯи саҳнаи филармонияи давлатии тоҷикистон иҷро кардан баромадашон як имтиҳони муҳим буд, зеро ба ҳунару маҳорати онҳо нафарони касбӣ баҳогузорӣ мекунанду ҳар имову ишора, иҷроишу пешниҳодашон мавриди таваҷҷӯҳ аст ва овозу истеъдодашон ҳам барои баҳогузорӣ ниҳоӣ нақши асосӣ дорад. ҳамин гуна талабот ба ҳамагии иштирокчиёни фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ҷиддӣ аст, то аз ин миён воқеан дурдонаҳои нав дарёфт гардида барои рушди санъати миллӣ дастгирӣ ёбанд. дар ҳамин миён аз ноҳияи рашт низ шумораи зиёди дастаҳои ҳаваскор мавҷуданд ки имрӯз тариқи Андалеб 2021 малакаи худро ба аъзои ҳакамон нишон доданд. бо маҳорати иштирокчиёни даври ниҳоии фестивали мазкур аз ноҳияи рашт ҳамчунин муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон низ дар баробари ҳакамони озмун ошноӣ пайдо карданд. дастаҳои ҳаваскори ноҳия дар тамоми номинатсияҳои озмунӣ аз ҷумла хор, рақс ва бадеа малакаи худро нишон дода, ҳамчунин бо муаррифии сарулибоси миллӣ аз рушди ҳунарҳои халқӣ дар ноҳия иттилоъ доданд. рӯи санаи Андалеб асосан дастаҳои ҳаваскор ҳунарнамоӣ мекунанд ва ҳамагии иҷроиш дар ин ҷо ба таври зинда иҷро мегардад. ин тадбири фарҳангӣ солиёни зиёд аст ки идома дорад ва ба як сабқат миёни дастаҳои ҳаваскор аз саросари мамлакат табдил ёфтааст. имсол ҳам 22 даста аз тамоми тоҷикистон дар даври ниҳоӣ барои гирифтани ҷоизаи асосии ин фестивал миёни ҳамҳунарсанҷӣ доранд. яке аз шартҳои озмун бозори ҳунар аст ки иштирокчиёни ноҳияи рашт дар сани филармонияи давлатӣ гӯшаи ҳунарҳои миллиро ташкил карда ба иштирокчиёну ҳакамон пешниҳод намуданд. имрӯз дар даври ниҳоӣ ин тадбир аҳли ҳунари ноҳияи тоҷикобод баромад хоҳанд кард. дар Италия ва Юнон сӯхтори бешазор идома дорад. офати табиӣ дар Италия ба иншооти таърихӣ таҳдид мекунад. дар нимҷазираи Камчаткаи Россия чархболи Ми-8 ба фалокат дучор шуд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома.